Ako hoćeš da dobiješ Oskara u Srbiji... Kako bre više Oskara, dosadio si mi sa tim tvojim Oskarom. Ako neko zaslužuje ovdje da dobije Oskara, onda sam to ja. Ti misliš da si bolja glumica od mene? Nema što da mislim, to je činjenica. Zašto onaj za onaramiški film ja sam dobio ulogu, a ti ne? Zato što si lopov i zato što si mi ukrao ulogu, eto zašto. Pa kako ja mogu da tebi da ukradem ulogu kad ja sam muško, ti si žensko? Aj, ne samo to, nego si došao sa svojim simpatičnim srpskim. Ulala, ja sam Francuz i ja ne znam dobro srpska jezika da pričam. Ti imaš atribute, ja imam simpatičan srpski, 1:1. Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da organizujemo takmičenje pa ćemo da vidimo ko je bolji glumac. A zašto? Mi ne bismo umjesto da se takmičemo jedan sa drugim, da pomogli jedno drugom da oboje dobijemo uloge. Kako to misliš? Pa kako ću onda da budem ljubomoran na tebe ako ti pomognem da dobiješ ulogu? A, ti misliš kao, srećno dušo moja, pokidaj, držim ti palč. Ne, mislim stvarno iskreno da se radujemo zbog tudih uspjeha. Dobar si, poverovala sam. Kakav sam glumac sada.